We thank you and praise you for all those who are making their way. Take your place. We crown you as the King of Glory. We crown you as the Lord of the Unstoppable Church. And we give you all the glory and all the honor that belongs to you alone. Be in our midst, open up our hearts, and soothe us, encourage us to seek your face in this place. Ask all this in the wonderful name of Jesus. And that's all the church says. Amen. Turn to the person next to you and shake their hands, or give them a virtual high five. Tell them, this is the day the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Amen. Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Con Jesús para eso, ¿verdad? Pero en la vida, bueno, we know that you're here on that night in our separate church. Let's open up our hearts, let's lift up our eyes to the hills from where comes our help, and let's worship God in His place. Amen.
of the one. Halo the one, yes, Jehovah. And the Ahel, and the Mama. There was another in the fire. There was another in the water. And before he said, I feed. Mensaje. Atenco. Você está lendo? Eu estou tentando. Go up to my fellow spirit. You parted the Red Sea. The same God that broke down the walls of the prison that Paul was in. That's the God that we serve in Simple Church. Open up your hearts. Lift up your eyes. Lift up your hands. Whatever battle you are going through, nothing is too hard for our God. We are victorious through Christ Jesus. He strengthens us. I look at the space between where I used to be in this reckoning, I know I will never be alone. There's another in the fire.
Wow, what a worship song. Hallelujah. Tapu pa mo'y afiro ay otua. May tua pa naman. Tua pa awa, tua pa lau Maria maan. Wow, kadang hindi ke kuat ke tau tata eki. So na my family. Pada ki ko ni aki no ko to siasi. Wah, tetap makin dia lolala. Kalau sangat ada iki. Tetap boleh ni tengah Pak kata apa? Bion, nau tahu pun kata. Apa be kita ufanau? Modal kau Pupatay mo kau patahay ako ko ini. O tali-tali mo tolo ke kuapa daw ito si sutalay. Kaya ako dahil pag patap ko ni kasi mo tolo mo may amay eote. Pamalo at ko mo to si kau patahamay kita o
Whakapaki e maa mo ui I he e whiasi koe ni. Thank you that you're joining us to share in the body of Christ. Ko tawanga peke lau mari o tuake ne alasi mo ne ngauhi ko mau loto. May the Spirit of God touch you, mold your Wa heart. whetongi ai e tūku ngaloto tau ma. God, Hallelujah. Tau hoko e ko takai, Yes. tau whai ki whakahoi fua no. On, open up. some people who live to your will. Amen. Amen. Kua te taki ki tiki, eh? Praise the Lord. Mahalo mo ulo e pe whoki ai. Tau hiki mai eni ki he tau, ka wei koe ki he fua, ki he mea ofa e lau maari. You're all aware that our faith is the fruit of the Holy Spirit. E kono ingana e tono uhinga, na ma whetongi mai ai tau mo sese I he ngahi. Wike mai koe ko tau sito a mei. And there's a reason that God Moses and I have been interchanging and sharing the word. Koe kusio te tau api ki semo te ki osi e ka weinga koe e ka whima me whakakato e ka weinga. We're saying that it's almost Amen. December, but we haven't fully Kona reached. ha peke tau whou mai tau ka weinga whou. We haven't filled the thing, but I know that. Kei he ni kupa peke toi whou mai pani te wahe pe I he mea ofa o e lau maari e I hon. And this evening I'll continue to share those fruit of Ka the tu Spirit. whakakato rewa toi ngā Moses mahalo ki Sunday school me lere te koe ni. And then Moses Ke ngahi kui ki kako mai. and Sunday school the coming weeks. Whawhetai ke. Tautui, o ka pau o whaki ai mea ofa e lau maari e. And I believe the Spirit has given its gifts. Koe whaki o taha pe ai uhinga o whaki ai lau maari. Amen? E mea ofa. There's only one reason that the Spirit gives these gifts to people. Iwai wha mea e tau tolu ke tau alumoia whamohe I api. It's not for us to go and put to bed. Te uhinga ia, te uhinga kehe, hano whaki koe a lau maari o tua. Or any other reason that the Spirit of God has been gifted to us. Kana e whaki me I he whai tau mua pe taha ke hiki mo langa hake siasi o e It's gifted Amen. to us for one sole purpose, and that is to lift Pea ia God. pe, he ete pe he rewa. And in this, Ka pau hono uhinga ia ke langa hake siasi o e iki, the whaki mea ofa. reason is to build the church Praise of the God. Lord. Pea o te tonu rewa, ke whakahai mai fua, koe fua pe ia e lau maari. Amen. And when you Amen. see the fruits, you should be able to see that they are fruits of the He Spirit. kai ke fua ke mea ofa ke langa hake aki, kai ha maha fua ke. The fruits are not given so that you may show different fruits. Koe ia, koe whinangalo ia e lotua ki hono siasi. And that is the will of God for His church. O tuku, i hono sino, koe sino kalaisi hono alo. Amen. That it will be built in the body of Christ, His Son. O tui koe i whakakaukau ia ke nofo ia te ki tau tolu, ai ngā ue e lau maari ia. I Hallelujah. believe that thought should stay with us, the working of the Spirit, Mea ofa ke langa hake aki, the gifts to build, e ka kai o si nau, whiri ke nau mui ke eiki ko sisu kalaisi. the people who have chosen to follow Jesus Christ. Pea, whi maureo ke whakahati mai ai fua ai. E rei mou langa hake e nau mou. And Amen. therefore we should show forth the fruits of the Spirit in our lives. Loma wahi hono uruaki, Romans vesi chapter hono 1, taha, me taha. verse 11. I lau pea o whala ringi. Open up. Ba maku e wha Britania. O hake be I skiri kata. He o hori lahi ke mamata ke te ki mautoro. Koe hui ke atu ke te ki mautoro ha whaki whakalau maari. Koe mea ke whakatu umatu ai be a ki mautoro. Koe uhi ke tau whia maari e whakataha mo ki mautoro I he tui pe taha a mautoro I a moau whoki. Amen? Amen. Koe mea whakane lau maari e koe ni. The gift of the Holy Spirit Oku ngawe aki e ki taimi koe tāpua. it is used for times of blessing. Ai au tau he o koe taimi koe whahalotu I ai ki tau tolu. Tau whai whekau mo ki nau tolu tau. Kua te I mua heni ka poti ki whima kalot. So the pastors of the board are praying for you as you come up. Ai a koe ngahi koe mea awhai o whuaki ka te ki nau tolu. Ai a oku whakahoko I he taimi peheni. Those Amen? are gifts that are given to them to use during that time. E koe ia ka pahi te ke maulot me te ke riaki lot. So if you do not Te ke misi e koe. Ai mea awha koe ia. then you may Amen? miss I whatafe, te ki nau tolu, hui ke whai, e whatongia koe ia, because it flows through those who are ki hono sia si, kono ngā peke langa.
to the church and that I may Amen. Tau mua pe ke langa. Koe ke te yaha tau mua ke hei kia. The only purpose is to build the church. That's the only purpose. Ke langa hake e seasio e iki. To build the church He of kono God. whakaosi, koe kai ke whaia tāne, pa moe lami, Because in the end, o koe tāu, Hallelujah. whe tau laki pa moe lami. Amen? Amen. Oi ai, toko maa koe whi whakau ke te koe mawinga koe ho hau ke lotu. Amen? for remaining you, the importance of Kei te hapio ina kehe, koe koe mea nia ki ilo ai, iau koe whai whikau koe hatoe whamili, ma ikai au te. there's no other reason for this. It's not for me to be shown. You guys- Or a family to be shown. Koe tau mua peia e taha, kono ui mai ki tau tolu, The only purpose ke of tau being hoko, us being koe called langa hake e siasi o is rei. to build. Koe ia ka paore o pahangai me ai, he kai ki hoko e ko langa hake o siasi. So there's something that we're not. Kai ki whima ue ki o mai mea koe. Yeah. Amen? It's not society. Mea pe koe whima ke langa ki aki, ai siasi. It's only things that will build Ia it. ngā ue wahe hono walu ko koe vesi wāno ke vesi no whānoa hulo loa e koe wahe. In Acts chapter 8, Kau tū mo si lo i ko toi tala noa koe. Ka pau ia hamea ki whakakawei ngā ki ai wahe wahe a honi ke he. there's a theme I have for you this Kono morning. maho inga, mo hono mālohi, ai mea ofa o lau maari maani. The importance of the power of fruits. E o behe, kono maho inga ia ki a te koe, pa mono mālohi ia ki a te koe, ai mea ofa o lau maari maani oni. The importance of the power for you is the gifts of the Holy Spirit. Ai ia koe tala noa ai koe tala mai. Koe lau maari e unihanga o toho haki i ki tau tolu, o awe ki tau tolu ke wheitu koe te tau aongai. And O so ka pau te kamata kia koe fwoi poini ulua ki. that the Holy Spirit will take us to places where our spiritual gifts will be. Koe tangata koe ko si whakatapui ho mo ui pa ui koe he eiki ke ne ngāwe. A man that has been called or set apart for his work. O kui ai, ai wheitu ui o whema koe ki ai. There is somewhere where you are required. Koe me ai a lau maari unihanga. O kune convince koe pe kuniu, la veki holoto. And the Holy Spirit will convince you Kono hinga ke alu o whai, ai ngāwe koe ke talamo fua koe. that you may go and be obedient to his work. Mama, nai, ia Filipe e wheitu ke ha Filipe ia. It says that Philip was elsewhere. Tamai, hai a ngelo, e tamai o iki kuni. Tamai o sien hono whakafondu ki nau tolu, i heloki o lunga. It says that an angel appeared to him after they were filled by the Holy Spirit in the upper room. Ia haka whai na malanga muno, whakaului, whamui ngahi lau maari. And he came and he was preaching and saving souls. O hore me ku ha mai a helo talani tamai o kini. And all of Ei, a sudden, an angel appeared to him and said, ha uen o gai whi ngā hia, kia koe ke kalu. come here because there's a place. Pakai ko tau mahu inga ke o tua. Amen? Stand here in importance to God. Lau koe kon mahu inga ho o ihe ni. Our encounter is important. He kono uhi ngā he whia mea ngāu e pi koe he o tua. Amen? O ke tau hao pe ke tau tolu ke tau whakahau. Wo pe ko ska patau. Matu ko ki api kai. Not just speak to Ko na ko ai ke mahu inga ia ho hao i he aho sa pate ko toa pe. O whanongo ki he re o he tua. Amen? It's important to come here. He uia e ne tau muka. Ka mo ne palani ki he toko taha ko toa pe. Amen? Pea uia e ne ngai mea ofa ko toa pe ki he toko taha ko toa pe. And there's Amen? something he has for every single person. Hallelujah. Tamai. Tamai, ai no he me feitu ke aluki. So show him the place to go, Foi vai hala koe ke aluki ai. Wow. the path to follow. Na whakau ke mape koe ni e tau. Tā, telefoni man. When I think of the GPS on our phone, Koe tā e mui o tau, tā me feitu ko aluki. as soon as you- Nai pehe toko pe, ai tā taki a lau maari e, i aha koe. as soon as you enter into the address, it shows you where to go, and that's Nā rai ki tā taki ki alofai ha mea o, kai ke lele. that's what the Holy Spirit does not dictate somewhere you Ma know. pia peke lana ha. Places to build, Pe koe i whare lotuni, whether it be in church, pe koe shoppingi, or in a shopping pe mall. koe hawhea feitu. Go E sa, where it o is. moi lori, o kia ngai taini, pakau tui mo o si fōu ai pe ai whahinga ni. Church, there are times, and I believe many of you have gone through this. Ia mea o hara pe tau tolu, ha tau laku mataha, There's pe times koha mea na tau when whai i ha taini. or in the middle of something that you're doing at a particular time. O kei ke tau elo tau tolu, ai nei tu kosa pe te tau tolu, ke whai fui mea ko ia, ke taini pe ko ia. You do not know exactly why it is we're doing what we're doing But how at the this fuck- particular moment. Ka tau i hao tau tahaya ko ia, toki, wahe maha o si ha mahi ka ta. And someone will then come to us later on and O ne whakamatala mai, o hinga koe fui mea koe, nai hao wai ene mo ui, ana whe tau lake mo koe, he taimi ko ia. and will explain the position of their life that they make you that day. Pero ito whakau ka reo, wow! Ha mena o alo
Kai ke fei tu ko, na ke ha ne na tong ki al ki ai. Then you think to yourself, wow, I don't know the reason I actually went there that day. Pena ke tu o tu ha pausa ko ha. Hey, o tala no ki ngau ko ya la mari ko tu. O tala no ki ngau ko ke kau ke ta kata mai ko ni whakatangata. Amen. Ko tau sino tau ko kakano ko ni ia ko tu ko our physical body. Amen. Te ko tau soul lewa i loto. Te ko tau spirit o whai gai e ko taki ko ia pa mo lau mari ko. Amen. Ko fu sino ko kau ka mo mamani. Ko ia ko tau toai e aho ko tote. Ka kono hinga ko lau mari e ko loto ia te tau ko ia ko kine ko ia ko kana mana iki. Amen. Unelea pa ko e silo ko. Ai nelea tu ta ko fai ngata ka te ko e tai mini o maro ia me tau hanga whamalo hi tau kakano ke te tau whirea la mai. Amen? Mana tui koe ke whamalo hi ki tau tolu, ke ko swaki pai ka te tau tolu, o tau will ke tau whai tu oni ka te tau tolu. Malo hi e lau mari o tano ke tau mai, au atu koe ni e tamai leki. Ofi atu ke sari o te tamai ko sari. O tō tā koe ni? Sorry. It says that as this person was going towards the chariot, Ko tō tā koe ni, ko tō tā ngau e ke tō tā tu mari. Iti o pēr koe. it says that this person was working for someone who was rich and Ai o mahi no pena ia i ne whakauria nai mua e sari o te. so it's clear that he had a driver. Kai tamutu ia, te moe wholofola lau i loto e. And he was sitting with the Bible and reading it. Ka koe whakawhi tamai nai ne whanong matu, ki he wholofola nā ne wahe wahe, nā ne lau. The word that he was reading, Ka tohi a Isaia ni matoro. Amen? Te tohi hiki mai peo. Koe tala noa ia ki a Sisu Christ, mo te whai lau. Wow! the story about Jesus Christ and his sacrifice. Ave e tamai o e ki ke whawhetau laki, ki he whia matu, ai otua, i hono lau maare maani. It says he took the servant so that he may reach the will of God for it. Mo kasi lagi mo tole tā noa koe. Pa mea ko whakakau ki ai. And when I Ke ngai lau maare e whamo oi he Etiopea koe. it's about the souls of this Ethiopian Ko saint. whakakau ke lau maare e ke hanga whamo oi. I homo oi mai he mamani koe. Think about the souls that you will save in this world. Hoko mai ho tau ui he aho koe ia. And when you are called on that very Ko tau ui maa o ni ke tau alu ai. when you are called to leave this earth, O iai e ngahi lau maare e. Iai e ngahi mata. Na ke kinau nei mau e kinau tau le whainga maare e koe tau ki mau. have the opportunity Kono hinga pena ke nofo. Whakaataho o mo ui mo oni. because you stayed and you allowed yourself. Ke mea ngau e koe lau maare e. The Holy Spirit may be able to use you. Hoi ai, o whamanako ke jaku loto. Therefore, don't hesitate. O whamano pe ka teki, ka whanang mo teki he. Naka ke jaku loto a teki, naki wholau a teki. Ka wani ka whamano pe ui mai pe o toko wa. I he taimi ta tau pe uni whakam matau trane he ea. Whamatawa e ma whewhe ke ui loki a wholofola koe. At the same time, it explains that it says, how do I know this word? E se e ma whewhe ke nau i loki ho ka pahe ke ke whamatala ki a. Ka pahe ke ke lau ho wholofola ke lau whamatala ki a. E anga whewhe ke tau alwatu maha, hiri ko iau whe mahu e mamani. Ho mo ui. Ke wani e mo ni ka te tau. You go out empty when the will requires you to Lau ho wholofola. read your word. Mana tu e tau devotion ni ke lere te. Remember that I Pia ke pe devotion ni ka palangi, ka wahe ko toa pe, lau ko toa pe mo ia. Another church is also Ko ia na pe no fai ai pe mo tolu ke ilo tu mo ki a mai pe mo. Ko e dai tu mai to ni ma, ko e dai tu ko wa to. Ai o ke to a ki pe o be. O ma ho be na ku. Pe mo ki na na ko ko. Hey, ko me a pe ko nga, ko ilo te tau to fe tau la pe i se sapat. Wa tua haki me ho tonga ui ke fe mo ki na ke ko tai ni. Ko Facebook ka mo alo ngai ai mo ki ha ke mo si ni o ki la. Amen. Ha o ke he ko me ai o fai ai ai ki tau to ke fa ka ka to ai ho tau ui ko ia. Ke tau ke mo ui ko ia. because that's what will encourage us to fulfill our will. Fa matala tu le vai. Wow, fa te ta. Pera na na i ki he vai pa kai se ta mai. Pa kai ki fa ka ofo. Ai ka fa ata ke lau maria o kwa. Ka ke ilo ko ke fa fo fonga si su ke a ia. You are representing God. Ko koe ia. O ke fa fo fonga. Ai otua i he mo oia ka kai na fia ma o ki na to. La ki ka kai na fia kai ia ki mo ui.
people that Kako lang ang tao film mo ko ikin na kita tol ngai me be tao tol. but because they're too occupied. Pili ko ya te tao kan di be bel. Au, tao fe tu ko au mate ko ke tu. To ko ke osi hatai. Ai ke tu mau ingat ia he hui ya wa ke te ko. They should find importance of the glory of God. Fa fita iki iki. E kula korinto ko ko wa he hono wa. Ves no fa me de lau ko ko la ko ni. Ai be vesi kono fu ka vesi no ta ha pe ai. Ka ko fa ha ia he o toa ke ki tau tolu aki kono lau mari. Amen. He ku hakure he lau mari ai ngahi me a ko to pe io ai ngahi me a lo loto i he o toa. Ka fa ia o ke mangla ba ia ki tau tolu ki tau lo kai ngata be he lau mari. Amen. He kono ngahi ko me ai ai o toa. Amen. He ko hai ngata-ngata pune ilo ai ngahi me ai tangata ka ko lau mari pe ai tangata. Hallelujah. O ia dia. Dia ku pehe o kai ngata-ngata pune ilo ai ngahi me ai o toa ka ko lau mari pe ai o toa. Fata ho o i ke lau mari o toa. Hallelujah. Fata ki ai. Kene me anga o ai ko he ko ni ko ngana ne hu ai ko. Amen. Mai ka tau o ku ia amana ki lele. Amen. O ki tau tolo kai amana ki lele ya mamani. There's a good hope in this world. Kana usio ki apa na usio ki e ko si su kalaisi. Hallelujah. O ia e tapa, o ia e me alele. There is blessing. O ni hanga teu. He is prepared Kono hinga ke forward. so that you may go Kia ko koe to taha ko ia. and you are that person. Ngā o vai no mo fulu ves tahaiwa pe mo mo no he. Acts chapter 10 verse 19 and 20. Mana tu i. Ko konga ko ni o ave ko he lau mari ke fitu ko ia teki ao ngai. Amen. Teki hoko ai ko tapua. I ngā o mo fulu ves tahaiwa mo no pe o paria. Pero ta mai fifiri apita e me aku ha mai pe he lau mari ka te vakai. O ku kumi ko he kau tangata e toko tolu. Ko ia ke tu o au hifo. Ya mo wo mo kina tolu ke au na ke mana bahe he ko fe kau wa kina tolu. Haleluya. O silau mai ni he ma dua he kofi. The coffee club have already read this. O si lele mai ai mau lau mai ni he kofi mai ba. Hey. Mai no fa pita fe tu ke. It says that we live elsewhere. Fe kau ke fa fok alu ke fe tu ko family. And you're told to go to a different place. Pia ba kai ke malo hi lau mai. Ka ke ngata pe he ngawe aki koe. Ka ngawe he mo ui ai to taha o kune ma'u ya ku fa ataha no loto he otua. Haleluya. And the Holy Spirit, they guide you. Ko me pe fai ko alga fa hane lot. Ya ko tai so vai lai. Hallelujah. Ya ho ko te tau ni otua. Haleluya. Ta re pita. Wow. Ko to ki lo hi ahon. He said, I know today. Sian Stoppable Church ai ke mo lo he ahon. Church of God, may you O also. ku kai ke fili mana ko otua tau. Amen. Amen. Ke laulan mo otua ko ya. Tau tol ko laulan. Laulan mo. Ko ki tau tolu pe ia. Fahi ngā tangata ko no hinga ko tau kakan. Range ia. Po to ki ilo he ahon. Says, I Ko know o today tua ku kai ke fili mana. that God does not have favorites. Ko kakai fon he lau mari o ke nau fili mana. Those who are filled with the Holy Amen. Spirit, they do not have Ko favorites. kakai ia o fon he lau mari o tua. Those are people that are filled with the Holy Spirit of God. Fili mana ko me e kakai ka ke nau lot. Favoritism is for those who do not know God. O fa begi ho to taha ku ke sai ai. Na ke tai o fa ke to taha ku Those ke. that you like, and that you hate those that you do not like. Ai o wana ke mana ba hebi. It Te says, ko ili fia ia na no foi a pita. do not fear because there was fear that leads to Peter. Na ia mana ba he ai kono ina ko kakai ko ke he ko ke nau tui. There was fear within him because of those unbelievers, the Gentiles. Ka ke kau te tala o fai o tu. Ika o wana ke mana ba he. Wa uia ko fe kau ko e. Ko ko tangata to tonu ke fare ko ia. Haleluya. Ka ba kai dia ai. Ka fe ta ke ki. Ngau ba ta tolu ba ko ve se pe hono wa. Acts chapter 13, verse 2. Kalau lotonga na ngau ke iki mo au kai na pe he lau mari ma o ni ba ba he mai ma ko pa ne pasa mo saula. Ke ngau ko fili ki ai ki na wa. Haleluya.
Vai ke ilo ke loto ngape ho ngau he unstoppable chase ko ui ko ke alu intia ko fe. Agora eu penso, e kai de more ngau he ke o ya. Hey. Ai ke mai no phone vela mari mala. E kai ke hanga si ho bari a ki tau tau fa fe. Ko me ai ko nai ho. Ko no teu e tau mo ui. Ke via se ma fe tu. Amen. Afrika mo mea. Lahi e whia mao. In Africa or somewhere else, there's a lot of needs at places. Lahi pulutu e whia mao e mea toko ni. If everyone needs food, Pia to e lahi ange mo whia mao. Ki hona ula bring mai. the need for their souls. Sia so iki ko koe he tari. Church Amen. God the answer. Mahu inga ia e lau maari e te tau tolu kono whakamakahe ki tau tolu. Poi no It's ua. important to set this apart. Why don't you? Mahu inga mo malohi. E mea ofa e o tuawa no lau maari e. One of the gifts of God. Poi ni hono ua. Spirit, Au pehe. O kune whakat toka ngaki koe tohi e ni ikai o kune kono mahu inga ia o e matu koe lau maari e ka te ki tau tolu pe kono iyo koe konga koe ia so it's important the Holy Spirit is within us. kono mao koe ka te ki tau tolu e koe ni lawe e koe i tau wholofola so that I may impart to use some spiritual gifts ai o kune whaki mai koe ka te ki tau tolu e mea ofa koe ni ai mau inga koe tau hao koe ki he lotu So it's important for us to check. pa koe tau whakau kau ki ai Gifts in general. ai koe mea ofa koe ni kono hiri whake atu e nima mo e lotu i koe ki tau tolu So the gift koe konga hono wai ai is part number 2. ai a ke o te tau te hanga o whakawhetongi koe toi whakaririu e tau taimi te pire koe aka tau hao pe e kono hinga koe whia mao ke tau hao ke whaki mai ka te ki tau tolu mo whakatafe mai ai mea ofa koe ai lau maari e maa oni oni Amen. Ka koe kai koe tau hao pe o hu mo whakawheta Pia, kau ni o mai rua kana te tau tolu ai koe tangata o ufonu te lau maari e atua And gifts are saying that the person that is full of the o Holy kuongo mo fua pe kutala mo fua e tataki e o kai ke te te hanga o ta ofi kita pe te hanga o whawhi atu ngea i malo koe mea ke he nea o mai ka te au whakakau Maybe e there's a different thing that's been given to you. ka kohono mahu inga he kono hinga o kuiai e lau maari o tu he tunga whatu tama But the qualities there is Amen. the Holy Spirit. o kuiai o taha ia mahalo o mate o ku fute pe taha pe kuofi o pito e mate kia Very easy to say no. e tohi a mai ka pahe o tolu ko besi no kanu Michael chapter 3 verse 8 tala no ai ki he palofita ko ini talks about this prophet. kan ma ada banyak laut kan If you haven't been through it. Yeah. Profeta iki ko ta mai iki tala mai i he tohi ko na mai ka It says in the book of Micah, tahai ne ka palofita iki the minor prophets, koe nau tolu ko na nau to tolu ko ke nau hanga o to ka nga i koe ka kai a o pe ke ka taula e ka ta those who are meant to look after people, even the ko ke nau tolu na nau hanga ko whakai haua ai takai mo ngahi ko i ko ke nau tolu ones who have been strange treated them. ka kono hinga ko to taha ko ni ko palofita ko ni But because of this prophet, i he uho honga ko ka kai ko ni kai ke nau fai to tonu in the midst of people who are not faithful, na ne ke tu pe he mo ni ai o tua amen still the truth of God. he ui kai ke makatuunga he ka pau o tau whaanga ke mea koe ku tau wha rea ki koe ni Because we're used to the same. tau wha lawi kia koe tawan kuko wha tu iau ko tawai tau tatau e me mo nau tolu amen kana ikai ke pehe e palofita koe ni whawhita i ke i tamai lolo tonga ko ia ai kovi ai ātaka i mo mea feitu na i ai It says, while the Hulu sun tu. was around him was
Talamai neke yai pe toko taha. Nai fol pe lau mari o tua. Hallelujah. Amen. Pate tau pe hete. Malo ka foi te lango ni ia o ngā pao ta. Ka kono uhinga nai ha. Na ke mate foi te lango koe. Na ke yulo pe foi te lango koe. Ke yai pe amanaki le rei. Koe taha ia uhinga. O e mai e mea ofa lau mari ka i tau to. That's one of the reasons why the gift of the Holy Spirit is given to us. Ke whakamalohi ki tau to. Amen. Ke whakamalohi ki tau to. That it may strengthen us. Ko malohi i whiia. I kai ho tau uma. The word is Ko strengthen. malohi i tau to ho tau loto. Let it strengthen our hearts. E koe pau pe ho tau loto ke whai hame. Ko pau ke whai. Cause our hearts to Amen. do something. Ko malohi ma pe ho tau loto. E ai taimi ia e whase umai. There'll be times Kei lava te hiki hame. you won't be able E ai taimi ia e hoko ki o tau vai. There'll be times that you live, Kei tau loa tau to ia. you may not be able to walk. Ka whamalohi ki tau tolu ho tau loto. But when our hearts He are kono uhinga. strengthened, Koe me ai e whai ai whakamohui. Koe lau mai. Hallelujah. O ia i whakata mau pe ho tau loto. you will open your O heart. te tau. Ange koe te hiwa e kau. Ta whiki tua ke ma. O te tupa ngai mea ke hanga ta ofi. Ai ngā ue e lau mai. To clean your Amen. heart is to be not soft and what Ha! Te kātou e kau taki. Na mai nanau whakahe i e ki nau tole kakai. It says O aroha ke loia mo oni. astray. And lies Ai mo oni is loi. truth and truth is doing lies. Koe a ngai e o taimi te. And that's what they Whawheta i ko say. taimi o tau tolu tau. Tau aha ke piu ke ni whatanga i ki tau tolu tau. Ke ta ofi tau kai ke tau toki kai ko e hau. Thank God our Ikai. God is not like that. Monu ia ka kokoe. You're Sia right. sia stop a boche. Tau whia maari he tau tau hiki he patua. Tala loto e tamai o iki ane pua namu. And testimony of Brother Lama. Kau o mopi kia te ao. E ngonu ngaha ngai mo wholofola na tai wahe e tō. I promised myself even as the brother was sharing. Koe vai wahe me he loto mo on. And I was sharing from my heart that was true. Tau si elu ki loto uma ki e tamai o iki ana. We all know the state of Kana ku si o pe ko pe. Ko e ia tu uma o tonu ki e tau mo ui. Aki tau tonu ko tau mo ui lere. Amen. Ke kau kala noa pe tau tolu ki ai kau te ki tau wak tau tolu ki tu uma ke. Ko nā mai wak ki ai. Amen. Ka koe mōni a hono loto na ne wahi wahi mai. Ia. Ko toki ilo. Ko e ni ai mo ui. Me ai ne o whaanga si aki. I he ku mo ui. Ko e ni ko ilo i he hao. Ko whainga loto ko whaamu koe ke mauma Unstoppable Church. I he mo ui koe ni. Ia e me e ki tau whia maari ki tau tolu ai. Koe tau mo ape ki whaamu ui ho lau maari. Koe koe whakaho. Tori a ho. Whia ma auka mo hori ki tua. Tua si. Amen. I kai au. Lau. Lave i e loto. Amen. Lave i e loto. Koe me a ia. O ko wongu ka wohu ki loto. Koe whia mo ui mo ani. Ko tui ko step i o totonu ke tau tuku ai. Koe whia mo ui mo ani. I koe ke tau ilo koe ni. Koe ke toi whakakau kalasa te le kawa mo ta kau no. La ko pe. Me he tau taha pe. E tau whaere i o alu ke tau te au. Ta tau e pepe koe mo ui le rei koe maha maha ko ke alu pe. Lolo tonga pe ho whakau le koe he mea koe ke ilo. Hei. Whakata ho mo ui he lau maari o atua. Kene ngau pi koe. Pai kai koe ne ngau pe mo ne mea ngau e ki tau tolu. Whakawheta i koe ne mea ngau e ki tau tolu. Ta i loa ko eni. Ka ne whia mea ngau e aki ai mo ui. Ko hono hinga pe o ni ilo. Ui ai lau maari e taka e whaka mo ui. Ono hinga e ni ui mai ai ki tau tolu. Ia toko taha e whakai ai e ne mo ui. Ia hiki hake hono loto. E ko hono whina ngā roho i. Hallelujah. Ia tohe a nehe mai a vahe hono ono mo vesi hono hiwa. O whampe le lau e vesi koni. Vesi. Vahe ono vesi hono hiwa vehe. Hena nau whai ko toa pe ke whakamana wahe i a ki mautolo o pehe. E vai vai ai ho nau ni mami he ngā weke oua nā whai. Pea ko eni e o tua. Ke whakamalo i hoku ni mā. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mo ilo ko toa koe. Tau tolo ina whakawhoki mai ki.
Jerusalem ke nau hak tu lang aku ya betul mai Turn traditional. Baka mo ya ke iki po bege bege te fai holele ta ha ke tau ki formato And serving God is like that. You do your best to serve with your all. I ta ta tau okay ya be ka kai de nau ha pa me o fai At the same time, there are people who are kena don ke tu ke ha ko ai e ko ngam ha they'll try and tell you you should live. e ai be ka fa hinga ke nau sa ia na to pe me o ki fai amen Some people that don't like it. ako mai e he tali ta mai o iki ko e They hallelujah love the result of this service. ai ko tai men i au tau be o kau vai o nga ko ko tau tolo vai You know, so I was with ka ko fa lo to si i me tu amen They're not being exalted, they're being discouraged. ko fai na me o kai ke le na to ke na fa lo to lai ke me o fai So something that's fully Amen. encouraged. na to ke na po eh me le le no ke fai keep on go amen Keep going. fai e ko me le le ku ke fai Do that. ya na ta mai si ku na mo fa pico ko ai ne ke ha Only those ni ga yo who stop something. It's always tala mai fine. na fa malo hi ko no ni ma ke to yo ma ke ko tu piliki he aho ni di ane amen ke lang ke fe mo ose a They build a fence that you finish. o pe pe tai mi e ka kai aki tau tolu ke tau au kono ngau pai amen ia ina hi me te nau ko tau tau sto ton ke tau mateu teu ya o vai ko to ya fe ko ke mo le volo tatau mo to ta ko i gai tu ku be ya ke i hono le volo pe dai ko ye ku ya amen no fu pe ko he tu ngau ko na ku ke ya ke te ke to hi fo ko ke mo au fa tatau no Don't stoop down to other o people. ku gai ko hu ya la ma le ke te ko amen Some call you. hui ko ia ko hui fa e ki na fa ke te ko You're made from ai ke ngari ko e amen ai ke tu ma o ai ke ngau ngau e holo You'll be steadfast and unmovable. Vei ua ia mo loto si iwa me ai o koe pa me me o tu. Because they're mindful and discouragement. Ko ia ka pau ke whai hanga au ke o tu au ke ilo ko hono whina ngau pai o te tu fo iwi. Ai o te tu. Na wai te pa loto si iwa me no. Keep on going. Amen. Keep going. Ka mai whakamalo hiki hono ni ma ke ha. Ke hoko ato whai ngā ue ke mo toe a. Kai whoki mai ka kai. So that you may Me be babi, building so that people may return. Mai nai kai ke who ingo fua ai ta mai o eki koe. Since they did not give up easily. Ka koe me a pena kai ke who ingo fua ai. And the reason he didn't Kono give ngā up koe easily. tui, nai mālohi ai tui lo. Because Amen? the Ai koe ne vai pe tau tui he taimini, sometimes when our faith is weak, o tau ki o mo i ke tau tau si. Ai pia ke whia maari e pia kai. No, o iai pe taimi pe mau ki whakamālohi e tau tui. E koe ke nau ilo na toko me e whakamuhi e ki nau tolu. there are times when we have to strengthen our faith because that's what we're not. Ka koe, ngā ue ia o pehe pe, ai ngā ue ia ai eiki. And Ka then ka praise ue. God. Ko ia, ai rea whapalapare a wiki he o tua. Hallelujah. Kono ngā ki a ki te fua halo koe mawhasia lo ia. Very careful. Mawha ia ka koe, ne? Te ka he eiki. Koi ni hoko. Next one. Mālohi. Mālohi koe a mea ofa o te whakati ki tau tolu. Mea ofa koe ni. Hono whai, Strength of the gifts of the Holy Spirit. leo pehe. O whakawhia maare i whakataha. Moki mō tolu i he tui pe taha. Encouraged by each other's faith. Amen. Ai wa tau hiki pe me whakaloto si, wa tau whakaloto la. Let's go from discouraging to encouraging. Koe ki sio i he ki savea na e whai koe hoko mai koe ai mahaki whakaaupa, ai COVID-19. So when I look about Tamai koe toko taha i toko whā o e whānau. Tau pihe piko nau tolu koe e whānau o si lalahi mo mea, o nau mai nau ngāwe. Mana tui koe nau maka piha nau ngāwe mo mea o nau si lalahi ke nau pama. sometimes E koe ke nau there's pe, so much new. nau pihe piko nau keisi, koe ke mau toi pe ke mau nofu i apu mamu te. O si lava ke mau kumi o mau whetu ke mau nofu ai. They think themselves they no longer need to live with mom and dad and find their own Whawhanga place. ki mau tolu ai. Feed themselves Mga i mea ki he pate tau atai. and have freedom. Toko taha i toko whā i he hoko mai koni ai mahaki koe ni whakaupa. It says that 1 in 4 people when this Nau toi whoki peki api ka mani mo te. when this came they returned home. I Australian, ko sawe e na whai pi This is a Australian. survey in Australia. Ko whakaukau ange ki ai. And Amen. think about it. Ai more ngā ue. The loss of Iai jobs, ngā hime a oku. Whakangata-ngata. things that became limited. Fō mai mo te ki he quarantine ko ni. Yes,
family. His brother also came through quarantine, his family. Me ai a fo over the tau to hopo mai. Something that is new to us. Hei, kau ke iai pe whainga maari. E tu unga koe ia pe. But there's still an opportunity in that time. O ke iai pe whainga maari e koe ke hopo koe ia. There's still an opportunity for you to come on. Pia ka pau lockdown ni koe ia wheitu. And if you're locked down in a particular place, O ke kei lawa pe ke whaka ai ka lau maari ia. so they will see Amen? Pia ka whaka lau maari e pe ta. whether it be just one soul. O ku ke kei aonga pe i he wheitu koe ia. He ui koe he waki ai. Hallelujah. So I support you there. Whewhe toko taha koe na umu kau ngā api. How about your neighbor? Mahana ku ke ilo angai koe toko taha ku kilomita e wangeau mama ka kai ke ilo koe ho next door. Maybe you know someone who's 200 kilometers away from you better than you know your neighbor. Ilo i mape he hoa koe. Wheitu ko tau peo mahiki ho lai. My spouse knows, he said, Koe os pe ahau os pa inga kaure ki nea mo mehe lo te whare koe api mo e hau kaure. after 2 days, my kids were Okay. playing in the next Ose room. maa pe he he kau ki tari bea. Te se ki family koe ni. And he said, maybe 10 to both themselves. I've never seen a family like this. Hei. O ki ai ka kai unau whi maa koe ki nau tolu. There are people Ka like ki nau ilo te tolu mamahi mo mea unau fōu ai. you might not have heard that they've gone through. O mo iai ki mo tolu ki whawhiwhia ki nau tolu. They're there to Amen. keep them joy. O ke iai koe ke impact. Ai maloki. Me ofa e lau maria maa oni oni. They're to empower Ihe nau to mo. have the power of Maa God. e nau tolu e kolo. Maa e nau tolu e mea katope. They may have many things, Kai kei maha pelo tolu. yet their hearts are empty. Ka kau tu maria e mo. Those who are walking. Whai ngā taa ka ding tau tolu ke sio more ka mea. He hoko mai mea koe. It's difficult for us to see that things are lost. Ka hange peo tau sio e lau e toko lai. And Nau see tolu e that nau honga whakawhako mea koe ni kono ngā ke ua. Hei. the words of many saying that this is just something that was Ka created. pau kai nau maa e ko si su kai si. Pa tau ilo peta tō nau whai whakawhako ia. Amen. They don't have E kai ke nau te ofa nā tolu ka koe. Pea mua. They Then don't I'll offer have picking out something all the that outdoor. they wouldn't like you or me. And they got the money to do that. Amen. Ka kono hinga pe ia. Ka ko os aspe to he whakaha. And it says that in the book of O Revelation. ia to o to fifine. Therefore, brethren, Whanau. children, To kanga. I ho mo ui. beware of your mouth. I ho mo ui ke eiki ko sisu kalasi. To malo hiki ho mo ui. You will strengthen your life. Whai ai e koe koe. Ka pau kai ki lau whai ai koe. Encourage yourself. O iai ai ka kai ke nau to koni he tu If ma. you're not encouraging Amen. yourself, there are others around you who may be able to encourage you. He ne ngai tamai ngai whae. There are fathers and mothers here Ke pou pou i ko he tu ma ke ia. to encourage you in the place that you're at. O ana ke tue noa pe te ke ongo ili e kina. Then think to yourself that you are left alone. Ke hiku ai hange koe whahinga. You may become like someone who Lakanga nau tolu ke toko e nau mo. Ika ia. you feel like instead of things take them O koe koha me e meo toko me e me te ko. There's not something from God, it's from the O devil. ku ke iai me ai whainga maari ke te There ko. is still an Ke opportunity tu unga koe ke. in the place that you're at. O ku he ne lau maari e o tu. So God is Me still ofa i okay. ma. There's gifts that you need to E have. ke toki maa koe a hono tā kua ki. You're seeking O te blessings kua a tā mo oni ho mo ui. when you truly open your life Ki ngā ue lau maari e o tu ai e te ko. for the Holy Spirit to use you. Koe tau lotu e ke tokoni mai hono lau maari. And that is our prayer that His Holy Spirit may help us. E lau whaose e whawhola koe ni. And I'll read this final verse. Loma pe wahe ana tāua ko pe si hono. Romans chapter 12, verse 6. Ai pe ana whare. Ko ia he tau mako e ngahi whaki o whaiki he ki he. O tāu moe ofa o whaki te ki tau tau. O pau koe ki kite, tau whai o whakatatau mono lahi o e tui. Amen? E seso e ki koe o whi mao e tui. Ke tu mao e ku sisu kalaisi. Amen? Which of all your faith needs to remain in Jesus Christ. Ko tau tu mao koe ai, And when you stay there, te hau rewa lau maari e, o mai ke te koe mea koe ia, kutotolu ke tau whai, tai ngata te. then the Holy Spirit will come and tell Ko ne you. tu e rai mini koe ki tau ilo ki tatolu, ko hai mea hoko a pompongi, Right Yeah, now, I don't you see you. know what happens tomorrow. mea hoko e meripoane, You're looking at what's happening in o Melbourne. kai ke holo, ka holo pe, ka ku ke iai pe, whainga unau puke mai. There are many people that are still sick. Koe amanaki lele ia ke mo ui koe ni, o ku he eiki pe mo sisu kalaisi, ka mo tataki no lau maari e tau mo. There's any hope in this life in Jesus Christ. Ko whikau e o mai,
ke pasi atu kia te moto. Mau Ke tau whi wahi aki e he whiawhi koi. Tō hoa tō whiwhine, whanau. Koe lau maari e atua, whakaatake ne tataki ki tau tō. Ke taimi pō ko uri pehe. Taimi ni o koe lawa ke ulo ha mama e tau sio ki ai. Ke tau atai na tau whia hange ka ngai taku mai koe. Kehe a honia. Ia whia matu ki tau tō luia. Ke tau ongongo fua ke tataki a lau maari. Kere ke mō mea ki o lunga mālo. Tama dia hiba e kau tanya. Jadi fu ata pe aku pergi bau di firman Allah tu maaf. Aku kita di lot tu pe e posisi kelas. Mahal bena follow ho fo. E firma ko ni pagi hatari. Ko pagi halaka timu. Ko pagi amanat. Na po mari ko mo le amanat. Okay, he ni be e ki fa fa la ki. Então, me viva ko ni fa apa to ki he. Pada kau kimuan, lelai yang kita berikan bagi itu hawa kita dah. Dan apa yang tahu lain. love.
Koi ni be ya. Koi yang kita tahu nak firman Allah. Koi ni be ko mai kita. Renew ai. Kita tahu ai yang kita apa. Kita tahu malu hit yang kita tahu. Kita ai yang kita tahu kita. Kita tahu ya ui kita pai kita tahu kita pai. Mengau ya kau mai kau nak kau pai apa he o ko ni. Mau lo iki vai ngai lau mari lau tari vai kana to. Kita mai. Kita lawan vai ke kau yo au ke mai tu ko na ke ui mai ko si. Que Deus que não dá uma forma mal, bem que não dá uma forma mal, porque não alu ave ko speri ko ui ave na. Iki ta pa kina mai que não dá uma não mai family. Ai na que ma um biri ko to be. E tu ko iki ke pehebe. E na que tu um rai no family que toma o fe be hata ko mama ni não ia. Porque não laki mai iki. Que uma ko ia e ho mo mo mini ko ni. Na mai mau lo tu ko no nga mo sia si. Que não dá que mau kau kata ko ko ni. Vai sendo, eu vim a ver mal tua do que não dou. O ferra feito um não ia ainda mais ter boa para mim. Quem vai estar aqui na manhã lá no pai para a camada. Se tu é com o fefine, rola no tu é pai para a fefine, mafi, de porque família no to, é que se mal fala não mal cau para dar boa para mim também. Como mo ko na mal te ka que tu doi também. É que é como na que ui que mal dou que ai como foi ni. Mau forma lobe e que o que me na e mau do. Tu é que perebe é mau fononga tu mau papipa mo tawatai na e mau mo ui. Ui fia porque come mo mau do. E ko tawatai na afina ko tawatai na on. Kai me na firma ko do be porque soka kato lot pa mo tu hake atu e ko ko ni ka ni. O Cristo e ko fa do na mai fio ko mo lang mari ma oni. Ma wa ko algo fai de mau do ni ko no do be ona hiri. Fight for that, not amen. Amen. Amen.